Mana lo jam segini baru pulang? Dari mana lo jam segini baru pulang? Punya laki bener-bener lo ya. Lu sayang gak sama lu yang perempuan? Punya anak, sahabat disuruh-suruhnya. Orang tua cuma belum beli kemiri doang, gak mau. Kemiri, la ilaha illallah. Punya anak, dah rasanya bagaimana kali gue ini. Ya Allah, bapak gue menanakin gue bagaimana kali dari lubang apa kali gue diberanakin ya bapak gue. Sama laki gue disakitin, sama anak pada ngeselin. La ilaha illallah, gue kagak ada senang-senangnya di perempuan. Bener-bener dah gue, rasanya gue begini amat gue ya. Gue kagak ada enak-enaknya gue. Tadi gue ketemu mantan gue, alhamdulillah gue dibagi duit, tapi gue dikepelin duit sama mantan gue. Ya Allah, baik banget sama gue. Ya gue mah kagak ada perasaan apa-apa sih sama dia. Gue mah demi Allah, gue mah kagak ada perasaan apa-apa sama dia. Ya boro-boro kali gue ngeliat anak gue ada 4. Gue biarpun katanya laki gue malas ketutugan juga gue mah enggak. Gue mah katanya gue mah selingkuh, gue mah ogah. Gue mah ogah mau, gue mah gak mau. Biarpun katanya gue diiming-imingin gitu, gue tau anak laki. Mantan gue mah, ya Allah sayang banget sama gue. Tadi aja gue pasar gue diudag-udag, gue dibagi duit, gue dikepelin duit sama mantan gue. Lah, laki gue mah boro-boro gue dikepelin duit. Yang ada gue saban hari gue dikasih itu mulu, gue dikasih cucian kotor mulu sama laki, sama bobat lumpur, kaosnya bawa lumpur, tanah bawa lumpur, orang nyari ikan mulu kerjaannya begitu. Ya Allah, gak punya otak banget tuh bangnya. Salah gue gimana kali gue jadi bini ya, gue kagak ada enak-enaknya sekali hidup gue begini mulu. Gue saban tahun gue begini mulu. Mana lo jam segini baru pulang? Dari mana lo jam segini baru pulang? Punya laki bener-bener lo ya. Lu sayang gak sama lu yang perempuan, gue tanya. Lu sayang gak sama lu yang perempuan? Lu sayang gak sama lu yang perempuan? Lu sayang gak sama adek lu yang perempuan? Kalau lu sayang sama adek lu yang perempuan, kalau lu sayang sama lu yang perempuan, kalau lu sayang sama lu yang perempuan, bang, lu sayangin gue bang. Sama gue perempuan, sama-sama perempuan bang. Gue punya hati bang, gue punya perasaan. Gue pengen diurusin sama laki, gue pengen dinafkahin sama laki bang. Jangan lu cengenges kayak orang bego setiap hari kalau dibilangin sama bini. Bang, gue mau nanya bang sama lu. Sekarang seandainya empol lu kagak diurusin sama lakinya, lu jengkel enggak? Gue tanya. Seandainya ade lu yang perempuan kagak diurusin sama lakinya, kagak dinafkahin sama lakinya, lu jengkel enggak? Lu marah enggak? Sama keluarga gue juga marah, jengkel. Kalau gue kagak diurusin sama laki gue. Gua sabar bang, gua tutupin.